Jobona ke kola ke intila pa inake usoke wase penini goalkeeper ke wala pa ke Kruger United kona ke sipos biya uzonkumbula pa ke Moroka Solo sinyoni bomfu ngenkani ukona ke Monta la pa ke Mon Nets empele ke jona ke midfield otali kale siza pa ke SuperSport United na ku Cape Town Space Ibrahim Sidate move otali la pa ke Cape Town City na yo ke TS Collapse kona ke Peterson la pa ke intini ofimbe ka kakhulu glass season epheli kona ke move inako kunika penala pa ke Monyane ngapha kuyona ke i-right back muhle fa ke Frost Mbukeli ku midfield udlala kahle kakhulu phela ke uMabuye benapho futhi Obrigado umfoka Vilakazi phambili ukhona phela ke uDa Silva Flavio Da Silva benapho futhi lapha ke uLuke Batman ukhumbule ke kulonyaka sibungaza lapha ke 30 years Mbukeli 30 years ke mdlalo yapha ke Themba mfoka Gasa uphethe ke umdlalo ke namhlanje suka la sala ke ibhola ke Mbukeli ya red card ke ukuthi ke ungabukeli nje ibhola mahala ustream nje ungakhokhi lutho sibheka ibhola manje lapha ke midfield ke eya ke Kaizer Chiefs bathola ngapha ke lapha ke Batman ke shaya ke phatho lapha yena ke manje ke uFroster ngapha ke sibheka manje yena ke Chislet ku 18 ushaya ke cross Vimba bamnikeza ke ithuba bamthena futhi nabadlali yina ke lapha ke ucoach ke uMongayi sibeka amakhosi ngale ngakuthatha line Obrigado sala phansi uthina Pepe alithuba no shame washo umzondota bapha banolwazi nangu Da Silva eshaya igoli lokuqala ke lawo lapha ke amakhosi sinemzuzu esikhombisa umdlalo kokuqalile nake lapha ke Mbukeli uDa Silva akulibhekele ibhola ke Mbukeli njengoba lapha ke ibhola ke elibeka phakathi lapha nake uDa Silva uNompepe naye uthathe kahle lapha ke uSikhumbuzo Gasa Mbukeli omunye uNompepe uzovela athi mhlawumbe ke penalty kodwa wanikeza ke iChiefs ibhola advantage yina ke lapha ke uNompepe Kruger North amakhosi 1 Da Silva ibhola livimba lapha ke ngale ngaku goal line Obrigado ushake pass unethulo ukhathela lapha yena kuNdlovu zama ushawa shaya nje ibhola elibheke nje le eTarashish yina ke lapha ke uNdlovu ke amakhosi njengoba nje ke una 2 goals sibheka ibhola manje lapha ke Kruger Zidane ushake pass tale ke thuba ke Tinaz ibhola elivimba lapha ke goalkeeper yena ku Peterson kule mnyaka sibheka manje baya phambili lapha ke manje yena ke Kruger sibheka manje lapha ke Indlovu sibheka manje ke Indlovu ungena phakathi ke Indlovu zama ukushaya goal kick Da Silva uya phambili ke Da Silva uya phambili ke Indlovu yangena Da Silva iyasabalaza ke Da Silva Chislet uthola ngapha ke Obrigado zama ukushaya Obrigado elivimba goalkeeper lapha ke owayo iKruger United bathola irecord yesibili imidlalo emithathu edlalayo ongayidlali empeleni bathola ama-record amathathu kanjani ama-record nemidlalo ke iyaphakama iyaphezulu ukuthi ungadlali mara ke thiba ke thina manje ke zama ukushaya no shame Ndlovu khetha ukuthula wenza umlando Mbukeli umdlali womqala kuKruger United ifika lapha kuyona ke Mbukeli ke iPremier League uthola ke igoal hey noma ke azoba ikhetha sekahambile ke eminyaka uzothiwa ke umdlalo oqala wasikora ke igoal kuPremier League uNdlovu ukhumbule ke uNdlovu wasikora ke lapha ke 11 goals last season ayile bhola ke uKevile ngempela ke uNdlovu yele bhola ke Mbukeli hayi lishaya ngempela ke uNdlovu lela bhola bangabe ungalazi ibhola mhlambe ke ngolimi lebhola kuthiwa ke mangabe uyinkomo ngeke ulikore lela bhola Mthetho Miguel mdlalo ke ushintsho lapha ke Batman wapasa ngesikhathi ke Batman Chislet ke Tinaz ke Chislet ushaya ke cross
ngamagoli amabili noma amathathu ngaphezulu. Chislett umile overlap ke Batman uze yamfuna phela ku Chislett overlap ke Chislett onside ke Chislett nalithuba ke thina sile ku trap ibhola esanda ukungena yina ke lapha kodwa unombe ke ngale ke khona ke foul ke lapha MTN 8 ama quarter finals desipho manje lapha ke wena ke amakhosi washaya cross Chislett Veleman Obrigado overlap ngapha ke Monyane grand shot Veleman kumakhosi Frosta zamushaya sebenza nalithoma no shit Zakhali Sefo emva kwakhe goalkeeper uDanjino uMabiza Sabele yena lebheke uDuba ushaya igoli lesibili elawo ke amakhosi emva ke namhlanje una 11 goals la kuona ke amakhosi yina lebheke uwandile mfoka Duba Joseph Bela lapha ke ngenkathi amakhosi ezakhe lapha ke uBrafink impela lapha ke uBrasink Sinki Mniz Dolat Baba vimba ke move lapha ke yena ke B nake thiba amakhosi lapha ke yena ke uDuba washaya pass no shit hey da pass imbukeli le run imbukeli hey engathi izoyisuthi induku lesombe sesibili yena ke lapha ke imbukeli iKruger United uyabona mawushaya pass nje umdlalo wangena esikora ke igoli nawe uyajabula ngempela shaya igoli lakhe lesibili lapha yena ke uDuba ubhekele ya pass imbukeli le pass le yake amabuyi hayi zakhala ke isafe emva kwa goalkeeper benza ke ushintsho ngapha ke yona ke Kruger Batman uyakumalathi uyadlula ke Batman usala phansi ke Malathi sebenza emove baningi abadlali baskora amagoli amathathu amakhosi ke Monyama sibhema ke ithuba ke la amakhosi bathola igoli lesithathu uyetha ke Batman sebenza ugoalkeeper ke lapha ke iPremier League kulo nyaka khona lapha ke never die ebholeni beno Sidat sebenza ugoalkeeper ke livimba lapha ke yinako Peterson captain ke wawo amakhosi kunika bathola ngapha ke Monyane Obrigado basebenza lapha yinake imbukeli kwesibiya sina lapha ke emzuzu emibili urike phela ke 90 minutes bashaya ke cross ke manje lapha ke zamukushaya ke umlungisi inaka pass ke Ndlovu bemvimbi kule Modi kwi touchline Modi sihamba ke isikhathi ke mbukeli emva kwemzuzu engamashumi ayisishagalolunye Kruger United 1 ama defending champions iwona ke Mabhakaniya sele phansi lapha inake umthethwa unyamboso omkhulu uDonga Dilika Sipho ke delivimbi ubhola ke goalkeeper wathi ke unompembe ke uphela kanjalo ke umdlalo ke mbukeli